mi smo stari prijatelji iz davnih dana kada smo zajedno studirali genitalnu komunikaciju i on je napustio, suviše je bio dobar. Pa možemo reći nešto što vas, znate šta, problemi mladih u Srbiji veliki su oko toga. Znate kako, prvi problem koji se javlja kod mladih u Srbiji je nervoza. Velika je nervoza kod mladih u Srba, zato što oni misle da odmah kada priđe devojci, da ona odmah treba da sa njim ode u krevet. Dokazali smo da prvi prilazak uopšte ne mora da znači da on odmah ide u krevet. Prvi prilazak uopšte ne mora da znači da on odmah ide u krevet. On mora prvo da razgovara sa njom, znate. Mladi u Srbiji to oni misle da je to nekako, suviše su nervozni, razumete? Nervous. I onda oni jednostavno misle da odmah treba da ide u krevet. Međutim ne, oni moraju da razgovaraju. Ali problem u Srbiji je buka. Razumete? Buka. You know. Noise. Because svuda u Srbiji je užasna buka. Tamo je buka. Zatim bili smo u jednom vrlo interesantnom mjestu. Isto buka. Tamo je noise terrible noise. To je velika buka i ne može da se komunicira sa nisakim. Komunicira sa nisakim. Znate, i onda mladi u Srbiji su nervozni i oni priđu devojci, hoće nešto da kažu, međutim takva je buka. To oni ne mogu jednostavno ništa i ne razumeš. Don't understand. Devojka, girls standing and baying, you know, bleje, razumete? Što znači, blejati. Oni bleje, jednostavno ne mogu da čuju šta taj mladi momak priča. I onda, a on misli, pošto je nervozan, on želi da to odmah reši, po kratkom postupku, što je pogrešno. Em što ga ne čuje, em što se to tako ne radi. Understand? Recimo vi svakoj devojci koju priđete i možete kažete baby, understand da može biti bombardovanje, da može doći do smaka sveta i molim te razmišljaj, jednom se živi, mislim da to može da bude vrlo efikasno za korištenje i borbu protiv uporedne gimnastike, uporedne, kako smo već rekli, jel? Understand, malo teško govorim srpski, znate, jedan mladić, jedan young man, on je, verovali ili ne, spavao s jednom devojkom.